itu HSLC result pen kasi ato apa nilong ke bang por nako hungry tek por kilo kilo apen itu ke konong lo non du a percentage abang ke itu 81%, 81.6 lapen Carbon long West Carbon long bake itu 78.2 something percentage nili fan la so subject EM geding pen nang pidet pen itu kacing kon Dr. Tuliram nong hang CM Carbon long to nong mas council kana kiro kilo alang ni nili fan la so a subject nang isi akakha pen kachelar pon duji buka mata komuniti pensi ini alang ni milifan so a department ng pidet pen alang ni akang kon a resume alang ni a guidance a suggestion pen ni bori ponsi itong education reforms a committee sa missing pondo la pen lahat ka pala stakeholder pen tinglo student organization pen tinglo education officers atong pen tinglo teachers doan atong penting law. Lapen awareness akam ki claim lapen review laan ki do ki claim ka chipadu pen na job inye ngen itum akhi misen ang thek talong lo akhi ta chulong lo. Kaso akhi bangi na tu thek long lo ke tum top 10 long si position ke bang lo ke non du ke top 8 long si tum du karbeng long ke. Lapen west karbeng long ke top 18 long si do itum bottom long ko abya ke nam du ba ke chitek ponong ide lo lake ningarong pi hanjak asil so ningarong the bang ni akiru ke Dr. Tuliram rong hang CM Sarfan akiru pilo la pena pi chu ke la so result mission ke theglong apot ni la so teachers do ana to fasini la so result ke ni adjudicate bang na to fasini pilo Jadi, non ke bang si do anang bong ni kanang bong sa mi ni tum ke mandam we are focusing for 2026, mission 2026. Kalau so afan sami itu raso ten a result. A berna ki sunsi dadra athak ki pon yang pon thegi ansu se pantu pon thegi 90% plus kilom tu thegi ke ban year ni bang ke hola afan sami itu matha pon ilo munchi pon e. Lapen tuning di pon lo. Lapen media je potong fakatan ni dipulo. Je mulai bang ke itu top 8 long si dulu. Asi Akiru media je po je pitung patan ni liro lo ngan tu na cepadum dun kata me ni school visit kan tenglo kedam no hop along a class a college school am ke visit am no sa mina tu na cepadum dun pen tum ke tek pon long pen sa mi pinier ni bang ke cepadu kali bang ke ali long no sini ni tipen tu fan sa me akiru pitong pini karjudi do patang ke na to sa portu Sir, pini la top 10 along. Kile don rock isi a success pisi pupo nang lige. Only ke success pupo nang ko po ate jung chukidam tang for the last decades budang ko po deh. EM education ke senang ang IEM la sokan kami dulo la pen education department kelang pon alam tumta cepadu pon lo kami itu 50 cross ka lilila. Ati people lo 22 aning kansi itu ke 49% less. Kargen long ke. Laso pini li daito independent Dr. Tuliram nong hang nangki kang hon pen alang ni nang suggestion pen ke claim pon ke bampen ke itu 23 ningkang ke 75% dam. Laso prang kami iam dulu la pen kam tem pon non government pen bon ilos tami 50 cross bar pin lah. Kasi no na bangke isi bahag ini puta puji na pen arna mata kiro pilo apen itun lokichal yakin sami papang pon bom lu pusi muti no pen chini nitun kelele dolan laso kelele afana bang nilirat atu mafan an gadong ifan sami chuni wilo nang tum gadong vitamin na cerap chitu dulanji daga bangke political pen ali en era kape kabang en era unan pen kaboti education nan itong ke paprang mo tingji ke camp mo tingji apa nang tung fang sabi ni chungri kasi nang litung media hoy pen sabi thantha rada tum fan ka chawi je itong education nan pa RDP pon tek nanji
Kalau bang sini lihat cuning.